uno munsi muravuga muti nta soko izosubira kudushana novuga imbonera kure muhana konsigne ahari imbonera kure hose ati jewe ahondi nta kibi gisubira kuhabera murako bidakunda turabafata nta ngisivye muri leta twemeye yuko umuntu azodufatira umuntu aturiye umucangwa avuyeko tumuhemba 500 miliyoni tuzomuhemba ubu uzomufata ntuzocubeshera umuntu uko tucara turaba ko ari ivyo none ko tugira nkete tukaraba ko ari ivyo mugabo ndababwije ukuri twayateguye neza kuko hakazofatwa batanu umuriro wadutse kuri bo bizoba biheze kuko bazora ba terrorisme murazi igihano ntaremwe igihano kirazwe kiraharuwe. Nongeye kubasuhuza nshuti ba Energy Empire, nizere ko mumeze neza aho muri hose hirya no hino ku isi, haba amajyepfo, amajyaruguru, y'uburasirazuba, iburengerazuba bwaryo ndetse no hagati hose. Mukomeze kugubwa neza kandi mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. By'umwihariko ndasuhuza abantu bose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, haba Barundi, Abanyarwanda, Abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, Abanyamurenge ndetse n'Abagande babasha kumva no kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda, no muri Tanzania ndetse no muri Kenya nzi neza ko hariyo benshi. Mukomeze kugira amahoro y'Imana mu byo mukora byose, kandi mukomeze kunguka no kungukirwa mu mirimo yanyu y'amaboko mukora umunsi ku munsi uko bwije nuko bukeye. Reka twigarukire ku makuru yacu rero yo mu karere. Amakuru tugiye kurebera hamwe icyo Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi yavuze ku kijyanye n'umuriro umaze iminsi waka mu nyubako ndetse no mu masoko bitarenze no mu mastoke y'intwaro. Umuriro umaze iminsi ukomeye cyane, umaze iminsi wibasiye u Burundi, mu by'ukuri ubona ko bikabije cyane kandi biteye ubwoba. Turongera kandi tujye no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho AFCM 23 iri kugenzura uyu mwanya. Reka duhere kuri AFCM 23 bivugwa ko yamaze kwigarurira umusozi ucungamiye neza Uvira. Bivugwa ko kandi amakuru arizewe cyane, biravugwa ko M23 ndetse natwirwaneho bamaze gufata umwanzuro, ndetse kandi umwanzuro ntakuka yuko bagiye kongera kwisubiza cyangwa se kongera kwigarurira Uvira, kandi amakuru aravuga ko noneho nta kizakuka kandi nta nikizabakura muri uriya mujyi. Amakuru yizewe rero aravuga ko ikintu gikomeye kigiye gutuma bagiye kongera kwigarurira umujyi wa Uvira harimo n'u Burundi, cyangwa se igisirikare cy'u Burundi, cyangwa se ingabo zikuriwe na Ndayishimiye Evariste, perezida w'u Burundi. Biravugwa ko ingabo z'u Burundi zikomeje kubazigiriza no kubatesha umutwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kugeza n'ubwo uyu munsi hamanuwe cyangwa se harashwe indege ya MONUSCO ubwo yari igemuriye abaturage babayeho nabi, basenyewe n'amadrone yaturukaga i Burundi, ndetse basenyewe n'igisirikare cya FARDC ndetse n'abazarendo na FDL bafatanije n'ingabo z'u Burundi. Bivuga ko rero iyo kajugujugu yahanuwe, kandi biravugwa ko yahanuwe na FARDC ifatanije n'ingabo z'u Burundi ubwo yari ijyanye ibiribwa ndetse n'imiti mu baturage bari mu minembwe babayeho nabi, kandi n'ukuri bakomerewe kubera ko basenyewe badafite ahantu na hamwe ho gukinga umusaya. Ni kubwiyo mpamvu rero AFCM 23 ndetse natwirwanaho bakomeje kugira uburakari bukomeye cyane, bafashe umwanzuro wo kongera kwisubiza Uvira mu rwego rwo guhagarika no gukumira ubushotoranyi bukomeje gukorwa n'u Burundi bafatanije na FARDC ndetse na FDLR mu rwego rwo kugumya kubuza amahoro n'umutekano abaturage bari mu misozi ya Minembwe, by'umwihariko Abanyamurenge. Amakuru yizo akavuga ko byanga bikunda bagiye kongera kwigarurira umujyi wa Uvira. Ndibaza nawe wibaze, ndariko cyane cyane wowe Murundi ukwiriye kwibaza cyane umunsi uzabona uturanye hafi yawe Bujumbura n'umutwe wa AFCM 23. cyane cyane ndabwira Neva nakomeje kukubwira Evariste, perezida w'u Burundi, nakomeje kukungura inama, nakomeje kukubwira, ndakubwira nti wowe ukomeza kuagressa AFCM 23 ndetse natwirwaneho uri gukoza agati mu ntozi, kandi mu by'ukuri hari igihe uzashiduka mu by'ukuri wariyangirije cyangwa se warisibiye inzira, cyangwa se warikururiye ishyano, cyangwa warikururiye umuriro mu nzu yawe cyangwa se mu mashara yawe. Rero nkuko twahoze natangiye mbibabwira, perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko umuntu wese uzabona umuntu utwika cyangwa se ukongeza inyubako, uwo muntu azashyiraho miliyoni 500 zo kumuhemba mu gihe azaba amufashe. Kuri aka kanya reka nze mbikore mwiyumvire nawe. Azodufatira umuntu aturiye umucangwa avuyeko tumuhemba 500 miliyoni, tuzomuhemba ubu uzomufata
ntuzocubesera umuntu uko tutari turaba ko ari vyo none ko tugira nkete tukaraba ko ari vyo mugabo ndababwije ukuri twayateguye neza kuko hakazofatwa batanu umuriro wadutse kuri bo bizaba biheze kuko bazara ba terrorisme murazi igihano ntaremwe igihano kirazo kiraharuwe turereke turabe ko ari gisubire muri leta twemeye yuko umuntu azodufatira mwakoze cyane ngayo nguko uko bimeze yamaze gushyiraho amafaranga ashoboka yose nkuko yabivuze nkuko yagiye abigaragaza yabyivugiye yuko umuntu wese uzafatwa aturira cyangwa se atwika isoko cyangwa inyubako uwo muntu azafatwa nk'ikihebe kandi koko nibyo ni nako biri ubwo umuntu aramutse afashwe nanjye ndi perezida namuha igihano kimukwiriye ibyo avuga ndabyumva cyane ariko se twibaze tunisubize perezida Ndayishimiye uri guteza akaduruvayo ku banyamurenge bariho barwanira uburenganzira bwabo bariho barwanira ubutaka bwabo bariho barwanira igihugu cyabo arumva ashobora kubona amahoro mu gihe cyose nawe ataratanga amahoro icyo ni ikintu wibaza nanjye ndibwibaze ariko ukibaze witurize icyo nababwira rero nuko Evariste Ndayishimiye ibintu arimo ni nko gusaza imigeri ibintu arimo bisa naho byamaze kumurenga ibintu arimo byamaze kurenga ubushobozi bwe nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi nakwisabira unyemerere aka kanya nguhe inama nubasha kumva cyangwa se kuzakurikirana iki kiganiro cyanjye ikintu nshaka kukwisabira ndagira nkwisabire ngo umbabarire ugirire impuhwe abarundi n'abarundikazi ukure ingabo zawe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyo ni kimwe ngiye kugusaba icya kabiri ngiye kugusaba umbabarire ugirire abarundi n'abarundikazi ugirire igihugu cy'u Burundi muri rusange we kongera kwa agresa no gushotora no kurasa ziriya ngabo za Makenga AFCM 23 wirinde ureke icyo kintu rwose ukireke icya gatatu ngiye kugusaba never Perezida Ndayishimiye umugabo w'umuhanga kandi w'umunyabwenge ndagusabye ngo utere intambwe nk'umuntu w'umugabo nk'umuperezida w'igihugu uhamagare uwegure telefone uteruye telefone uganire uvugane na perezida w'u Rwanda Paul Kagame muganire imipaka ifungurwe muganire mugirane imishyikirano muganire mugirane imigenderano muganire mwungurane ibitekerezo ndakubwiza ukuri iyo ushaka gutera imbere mu buzima ukagirwa amahirwe ukabona amahirwe yo kwegera uwateye imbere mukaganira iyo ushaka gutera imbere mu buzima ukagira amahirwe ushaka kumenya kugira ubumenyi cyangwa kugira ubwenge bwo kugira ngo ubone inzira yo gutera imbere nawe ukabasha kubona umunyabwenge muganira agakungura ibitekerezo ubura umunyamahirwe cyane nakubwira ngo wihangane ukanure urebe kure ushyire ikintu cya politike iciriritse ushyire ikintu hasi cya politike iciriritse iri hasi cyane uzamure IQ uzamure ubwenge uzamure imitekerereze uganire na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame umuhamagare muganire mugirane imishyikirano mwongere mukreatinge umubano imipaka ifungurwe ku mpande zombi dore ko abarundi n'abarundikazi abanyarwanda n'abanyarwandakazi bose bombi nabavukanyi n'abantu bahuje ururimi n'abantu bahuje umuco n'abantu bahuje imyumvire n'abantu bahuje imitekerereze n'abantu bamwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuva kera umurundi n'umunyarwanda n'abantu bashyingiranwa ariko politike zipfuye politike zijebetse politike zifite imyumvire iri hasi ziciriritse zimaze gutandukanya abo bantu b'abavandimwe kandi bahuje umuco nyakubahwa perezida w'u Burundi ndakurabura kandi aho ngaho mba nkubwiye mba nguhaye ubwenge ndabizi neza ko nawe nk'umuntu Imana yahaye inshingano zo kuyobora igihugu zo guhagarara igihugu zo kuyobora bene igihugu ndatekereza yuko aho ngaho wumva icyo nshatse kukubwira